Eda na yedo nnuane bebree. Enso te na ewie pe ne tipe na nnuane ho ayeden. Tele bekosoa de ho atoto saa ne ma ye fa so yekua se ebreso na se ne ma ne sha se efudie a ebenyan bebree. Se ne de isie enfa ne de bi esie. Hwe ne kraka se kwa abo atati anchen. Kosua na kwan. Se ne ntati akora aduane. Tiosuto bremu ewia bremu onha ne ho ewa aduane ho. Esukodo efiada we enme no miensa. Esi ohene ewo menchewa. Papa Bokode. Kwesi me na monso e. So head of documentaries and special assignment for multimedia group Adom brands. Eti ohunu nema sebia na hunu penia otai echire. Hunger after plenty. Tiena ko first kodo we dia ba. Rama Badu, musician. I went in baby Echo Rose Badu. Or say ode echiri ya o. Ya chen ni nyina. Emfa ho say ya se na ho no. Ghana a free bed is ojifu February. Kwapem saa busime yemu ya bo apatu ndinkita won say ya na enye kura. United Nations nkontabo kire se nipa ohamu nchemu aduasan kuno echiri pongotwe almost 40%. Okay. So free by February akwapem July na committee de won pa. Enkwada e fon Adom ebiwu ni ade sense aduane ho akọwen ne bo apagya akosoro owenfo ni hia ni ntimi ntobin na wobisa se eba ne sen nya kofa be hawo e de bro man se etwe yen koyachi na ma yentimi nyam puntu nti ne yakwakofa be esanse enuane no etimi ba bebu ochine awia no miensa ena wie fieda mesre na wie fieda no miensa ohwe Adom TV na ohwe a paya ba yesre anantwie won mo kana ntwie se mo matese paya no konkonma mo nantwie no mni ko se busu busu do yenya ba bi nkora bi se ehon ko wen a ope bi akoyi musu a unya body ye kan sen pick up ma 2023 ebebu ye October na pick up my be se aduanan na gumu no na ye 2000 cedis 2023 no ye wie ye ayekoduru April 2024 afi etwa mu no na maako ena ye numa ye the same to 2000 Ghana cedis efiri aduanan no ye yi aduasansia 36 afiri mu agu baabi ena no ye the same price ni nyina akoko wie se ye ni baabi ye kora nuane okay ni nyina koko wie se ye ni akwan a ye faso ede dani nuane nani ma etumi che ni nyina koko wie se etoda bi kura po a ni ayedua no so esha ye nua erikopoku oswafo ohwe kuaye so ose sika ye de kra ntumantosi efree Burkina Faso a won ho owia bo ho chen yen ha eye million ahenan enye 400 million enye cedis American dollars na kire se wo se usi University of Ghana Legon and dimension kura be ye hu bi foreign exchange a ye de kra tomatoes every Burkina Faso ye $400 million me bo ande e bono miensa ya hwe Adom TV sika ye de kra je free Niger eye $24 million no ebetumi asi technical university so womo ye more arid and as one asase no so ye sako e chain northern Ghana o masase ne ye sako kra chain asesoa sekesua no ne adesin region ne Accra Plains ya ke betumi etino adwuma esi ani so ayebu ani aguso ya Adom asuko e de kakra ya ho de betumi no aba betudwa na emrahefo womo de mra no edi dwuma policy makers any implementers akuafo emfinfinifo akotobetonfo ne ade nyina ye ne ma yi a ansa na Ghana free January ekopem December free December ekopem January owemfo betime nya aduane didi mprenu mprensa dakro eti ma na nya nwanwa se dollar ba form but the nnuane a yebetime adwuebu emem no ne boarding
tebu amanfo bi say ene enwuane ye krefra mo no ne kura abo e ba fam e den na na ye ankasa wo so tumi ye betimi adua no eno ana nkomo na ye dia no nia ye dua no efa bi enoso nia ye dua no eba britiawa bi mu okay na britiawa na aba no so no ye di ne betumi adi enkai mpro ebro eye aduane bi akwasi menku asobo a ebro ye aduane bi a se ye hwa Ghana ha nipa a edie no ebro ye aduane nipa di chen aduane bi a yeah ebro constitute 60% of all the cereals ye kan mo atoko no ne millet no na de a ebro fanko aye 60 to 70%. Afeti ni yo ebro ayi twa wo omam ha Ghana mam ha no ne eseye ne emu ahunu mu ne a osu agusu ma aprase ne ade no afia ye benya no ohamu nchemu aduasa no na ye ntiri ye afia ne ebese ne ye 30% ne ntiri ye san say 70% timi say ade ye nhwe ne ye ni nimde no ye ni krabia no ye wo silos mienu miensan bia ye aban de okay etoro bia be se mfie num na silo no nya adwuma ye motor run silo no battery shemu awu ya bri semno bi besri Ghana ya Adom asukọ ya di kakra bi a mre ene ye resources be ma ye nkwan ya pone ho de ba betu dwa so ye twetwe omanfo nyina Ghana fo nyina adwen akoso we nye NDC fo na de bae enye NDC problem we nye MPP problem a national problem how act na wo fear adi agi roots say ye hwe ne ye tackle say ene ye duru million no aduasa nan enkwa nkodu be se mfie dudu num ne edu million be aduanan 40% of 34 million Ghanaians come to me dion e ba se kokoto abakura wo de ma no 40% 39 almost 40%. United Nations wow enye Asian ine na eka eti okwakoto aba no o ma no konko mienu miensa nia na onimpa se ka we na se meto aba no ma no community no akoto baby for okra afere mati otumfu ase se Ghana for the com o ne com ni hia na tutia mahama nti agufu ado wa bei kayo com ese beda se ti ene awia no miensa pepepe edievo mo mfa nchema enye memene da eyifiada biara ene dey ye kase ye entras na enti nyame adom a adwode bedi nkomo ye ye wie na afa nyina eti ase ye na afa pese me hu bia chefa ewom se kua na ye no ena ye ntimi nye ma no ensese wo se ye no ana de krada na ye wo no enne sua kwasi fachemi se ye wie we na se kire ye de enam a ye kire apumu ehun se mo ba ho be bidu 1996 bapam sa re ye mfie sen 1996 enam a ye kire sabre no ene mfie ansa na ba bidu 1996 wo de to ene yi ho a eso ahwan ohamu nchemu aduokono 90 we have lost 90% of fish stock in the Atlantic Ocean ye di ene na ye tupomu no enama ni ye no by 1996 1995 1990 no what it to ene eswate ohamu nchemu aduokono aba ene ye tupomu ene ye tupum se na bi ye mo no betime ye wasem bon for papa ye better as pese alpoti meka ye say esi ohene head of special desk and documentaries na mutse na train community so kodo eba so ene ewie no me sapepepe 3 p.m. make sure say obetimi ahwe so went me ahwe o TV so a e be stream on all our social media platform free Facebook e go see YouTube maybe I could be search for Adom TV a unso betimi nya bi ahwe no ahunu kwan ya wankasa won so on your personal basis unso betimi aye e dey abo stream because if about 39% of our population e da common there it means ya anyire bibia anya bia afa ho a e be asem kese dem bai ye dey ho aba ne aba hia man for happy birthday